Убыр байгала шитийн аймага Туян нютыгы орын шулыкшын Бакша Хизар орны шынжылыкшы Бабу Георгиевич Дамдинов инда айхын далын табана ханайынга оят тымдыглы. Эна байрта ушрар турыл хет нютыгы хидень амаршылжа. Бурят хылындера шулугудень онца соксул барех былыха хырык узкагын байна. Нядунды жылы хавар Мартин арвындолонда шыныном нарахара хамты дере горвын зукахыгер хыбылыгды. Нэг зуугаад 150 жараад шулгууд ороо. Тэгээд элдвэн үнэнэ шүүшин тэр 80-аад онуудаар тэгээд энэ хайнаар бишиг тэхэнд ороо. Олон дахиад ороо гэдэг. Үнэн дээр. Тэгээд шо орол хөвөн дээр нэг дээр шулгуудаар улаа. Хаяар дош бүртэх юм. Бабу Дамдинов гайхамшык хобезаяты хун, Авдей бурядара Туян нюток тонтыте. Номығын далың флоде матрос ебағын, географин бакшара жылығын, бұхи нахия турыл нютокта зорюла. Шулык прозы болым босыд орын захел бышықы тусқай хорылсыл гарагуй, тигі бұш е захелнудан юға байын хорсы. Убыр байгала хизары байгалин гойы хайхание, худогэ ажыл худумыре, элинсік холинсікта хундыте хандысы тухай сытхыл худогымы шулығуды е вышына. Ном харахад авжа урагшаа бүр явхаахан шөөгөшгөө шон номгаргаагш. Чим хүнээс ичгэл чим байдаг юм. Урагшаал. Юунаа бүтршгэлэн бүр баяртай. Олон шулугудын дон болонхэ Байырма Будаеваға аудио болғыбаринуды ашар, бутелнудын интернетті гаража шыты хотоға олаң уды хүртер турғын таражы хиле. Арионнанген хады оğlu доғырғығынығы тоғынын турыл нютыға гим болағының юм. Даша Шархунаев, Арину Цириндашиева, Сысық Саномова, Владимир Николаев, Бурят ТВ, Убыр Вәғілі Хизарға.